Usale phansi umlenze kumsole okusolakala ukuthi ubezama ukubamba imoto yemali. Sikubingelele sikwamukele kule channel. Sicela siqiniseke laphana ke u-subscribe button uzothola zonke ziphelele. Ezingena manje nje zithi-ke usale phansi umlenze kwabesilisa-ke abebehamba ngemoto uhlobo le-BMW eGoli ethokoza-ke lapho khona kade bezama khona ukubamba imoto yemali. Ngokuthola kwethu-ke kwikhasi la-Facebook lekasi 97.1 libika ukuthi abesilisa bebehamba nge-BMW kuthiwa-ke lo munye wesilisa kubezama-ke ukuphosa-ke ibhomu-ke kuyona-ke imoto ethwala imali-ke ngeshwa-ke langakwazi ukuthi-ke lifinyelele-ke ibhomu-ke emotweni ethwala imali-ke libe seliqhumela kuyena-ke. Kubonakala-ke endaweni yesigameko kubonakala-ke umlenze walo wesilisa-ke usale khona endaweni yesigameko. Kwaphinde-ke kwabonakala-ke nezinye icubu okusolakala ukuthi-ke ngezakhe lona wesilisa-ke owahlakalelwe ilesi sehlakalo. Abesilisa-ke laba-ke abasolakala-ke kulo monakalo okwenzeka eGoli-ke abazange ababonwa nangokhalo. Ngisalinde-ke isitatimende-ke sisaqhamuka emaphoyiseni-ke sizoqinisekisa ukuthi-ke kungabe-ke imali yona ithathiwe yini emotweni imali noma igcine ingathathwanga. Nesizoqinisekisa-ke sona-ke lesi sigameko esehlakalele eThokoza eGoli.